U jednom od prethodnih videa na našem YouTube kanalu Bonsai Vremeplov predstavili smo vam izvođenje hrasta i samog semena, to jest žira. Način kako smo poslagali žirove u saksiji je svuda okolo i vidite sada kako su ti žirovi bukvalno popucali i krenuli da rastu hrastovi. Otuđujemo se mnogo brzo od prirode, a naše malo može da doprinese poboljšanju životne sredine. Mi naravno ove hrastove planiramo barem 3 godine da držimo u ovoj saksiji pre presađivanja, gdje ćemo ih trenirati za naše buduće bonsai modele. A naravno i ostavili smo ih u nekim sljedećim posudama, imamo gdje su nikli i koje ćemo upravo posaditi u prirodi da slobodno rastu. Za ovo proleće jako uspešno u razvoju novih biljaka.